Mai kuwai na tawi khalio maling mai YouTube channel pek tun rei net lau mai tun riu tere. Asai February tarik chui kum singnei na chui na pungu. The Gun Female, the Manglong local newspaper king in Sam the call. The Manglong February tarik root na chakyu. Dola nai singbang ting puan sing guang khau rui tau sim subdivision, headquarter khau nai mai private school, Wisdom English School tuang classroom ta chat aliu ka lau kan thi, kumna school su ka si lau mai na ram na, puan tan mai tai ri bai mai lanai kai asak ni su ka si lau kan ni tu na, school authority ri ti thai kan nei. School tuang founder khani principal Dr. G.N. Aku thei lai na, school kai su ka si lau kan mai tai ka siam dat khang, nai dak akhat in bu thu lapam nu thi tu na sa kan ni. Classroom mak mai ri kung mai ariu bam sini, School authority ritu allow nun khang quality education ti lau khang karamba mi tu na sakane. Wisdom English School kau high class 1 kau class 10 kau. In chamba mai allow pai nai chui nai kumna school authority rikasi nai mi nun kau allow nun tuang academic session hai sukabiu makhang in kha lau meta agun na ba mi tu na sakane. New Delhi February to recruit na chakyu. Shalimar Bagho, Rekha Than Suna Kukan my BJP legislator, Rekha Gupta ta Delhi Tuang, Chikyu my chief minister Kankada Laukanthi, Kumna asai Thursday kau swearing in ceremony that kaipini te. BJP's legislator party Rui, February the recruit na Chikyu Wednesday kau Rekha Gupta ta Delhi chief minister Kankada Laukantongi, Rekha the central observers Ravi Shankar Prasad Khani Om Prakash Dhankar, Kanai re Delhi BJP office kau BJP MLA rikdai na tachat ma kau sa indao kantonge. Rekha Gupta ta Delhi CM kankada lokan mekau Prime Minister Narendra Modi re tuanriu laukani. In tuan PM Modi by my top BJP leaders kani state azutwang NDA chief ministers nunrui Ramlila Maidan kau swearing in ceremony kwang kasaupani. Delhi kau BJP re government phung laukan metai chingkhat pai skill riksecue na kathum kore chingkhat pai skill riksecue na tachat kawi kumna Rekha Gupta re into my chief minister padai mai suna phungdat ni mai ye. Delhi kau into my chief minister phung laukan metai Shasma Swaraj Sela Dixit Khani Atishie February tarik pung kau Delhi assembly election tatkaina February tachat nung election result patatkan mekau BJP Rui member Riksanai assembly lungkau rikdaina tachat sit ngam kantongi swearing in ceremony asai tatkaini metai Delhi Lieutenant Governor VK Sasena Rui administered sulaupani. Ceremony kotai car drivers, auto drivers kani slum dwellers nuntani invitees laukane. None February tarik root na chakyu. Beti Bachao Beti Pedao ting kumru tang mai tuang. Ngai lekar yang nai na district administration noni kani district ICDS cells ri lang na into mai nun kang district level sports competition Rongmei common ground noni district headquarters kautat kai kan the. Sports dai one stop center kani district sports association noni rini in khalo mai long kautat kai kan tuange. Into Mainun Tuang District Level Sports Competition Kautai, Dr. Sharad Chandra Araju, Deputy Commissioner Noni Chief K. Sulaukani, Kumna Namsadai Peter Pamai SP Noni, Martha Kamai President Rongmei Naga Lupuam, Infal Luangrian, Kani Ningtui Liu Kamai Vice President Rongmei Naga Lupuam, Manipur Kani Function President Kani Case of Honor Sulaukane. Zang Nai Tatkai Mai Sports Kautai, Football Team Root Napadai Kani Volleyball Team Root Nacharuk Rekwang Kazao Laukani, Sports Tung Inaugural Ceremony Kautai, Lamana Riapmai Center Administrator, One Stop Center Noni District Kani ICDS Cell DSA, Noni Tuang Officials Nun Rekwang Kazao Laukane. Infal February tarik root na chakyu. Board of Secondary Education Manipur Ridlang Mai High School Leaving Certificate Examination kum singnai na chui na pungu. February tarik root na chakyu nung kahau kan thi. Kahau kan mai exam tingmi khau English paper tha kane. Asai kum HSLC exam khau state kapum tong center phai khat ringu na pungu khau rui. Incham na chingtam root na chakyu ringu na kanai rui. Exam khau tai kasao lau kani. Mi lung khau tai phai pung tam root na pungu tu internally displaced students nunni. Mi da khau pi nam joklung high school Swembung Infal East District Kau School Tong Authority Rui Incham na tamru na khatong detail bosem kau kagan chana registered sulau makari exam kazao tau kan makhe mi lung kau insam na nun tong puipu nun rui kan yu na nun tong academic career kau kabiu nu mai nai mi sang re special chance tilawu tu na sang hoi kan the tiki education department tong officials thelai na tingkum kanai tagwang mai process te intaw akup na sang nei khat nei nai kau kasiem dat ngam ni na chu tun na
kung mai tai sa indaw kani Laphupa Tera High School Kauni Headmasters Ri Insamna akhata class 9 kori bosam kau registered sulauti makna admit card in phang makna exam khau kasau taukan makhe school administration ri tu insamna khau tai mi tuang lam khau ti thai lo kan tuangi tiki kapui kapu khau ti thai lo makna gwang kan tuangi tuna sakani insamna asak admit card in phang mak mai ri exam khau tha tau mak mai asak thu nai the tiki asai rai mai exam hai tu in thui na Manipur kapum khau that kai kan the None February tarik rut na chekyu Routine immunization lamkau district level training February tarik rut na chekyu nung noni khau ngal lau kan thi district level training dai district health society noni ri medical officers DPMU BPMU CCH khani CHO nun rui immunization practice hai inbuku khang lang kan chongi training dai experts Dr. D Pau WHO Abdul Kasim UNDP Gigi Stephen UNICEF kani Dr. Jindum Kolmai District Immunization Officer Noni kani Recall Chain Management EVIN Immunization Microplanning Head count surveys school vaccination communication strategies kani supervision techniques lam khau dilau kane kumna training khau ta district tong healthcare workers rigdai na kanai ri kasau lo kane Aizol February tarik rut na chekyu Mizoram khau pum gai ri kai mai inbu khang khani tourism da sai thau lo khang rai mai suna international half marathon Aizol khau ho supni the tuna sports minister Lalhing Lova Mar ri ti thai kan the half marathon that kai ni mai ka gan thu sa indau kan magi mi tai athletics federation of India khori nuna mai la mai tang ri ka gan tai ti thai pat ni tuna sa kani kumna half marathon khau hai India khani ka pang thang ri man sai chingnai ri gwang pak pongi tuna sakani mitwang international event hai intui na tat kai ngam khang state sports and youth service department re innovations India letuna memorandum of understanding science sukanthe kumna mitwang agreement ai tingkum kathum khang science sukan chongi sports minister de roi Aizol international half marathon hai state government roi India khau countries marathon map dinai lo khang propose sukan chongi tuna sakani half marathon high health fitness kani tourism khangna ramna chabuan nun khang anti drugs campaign tat kai mesuna lang khangi tuna sakane mida khau sports minister de marathon dai ngan April bu khau tat kai bam nu wi tuna sakane mi khang hai registered online khau supni diki incham na nun khang suna thu kaniu don school khau offline registered sunu khang ka dau cha mi dai deep ni tuna sakane Innovations India Chief Executive Officers Rahul Bali Thelaina propose Aizol International Half Marathon kawhai categories kathum naipni mikyu tu kilometer 3 na khat point akhat marathon into mekhang kilometer ru kumna allow khani senior citizen nun khang kilometer pung tuna naipni guest jam asai February tarik 3 kum singnai na 3 na pung khau tarik ru na tacha December kum singnai na 3 na padai khori tarik charu January khau guest booking sulau mai serial number chingchui ru na chanai khore serial number chingchui phaithum ringu na kanai ngan khang insan puni kaman rui phai skill ringu na padai point ringu Tamenglong ting nai luan Nanu bu tarik chui kum singnai na chui na pungu. Lau chuan kalan ting zin nai na yi, zing bang ting puk in than nei. Nanu bu tarik chui na khat kum singnai na chui na pungu. Lau chuan kalan ting zin nai na yi, zing bang ting puk in than nei. The Gun Fuel DGM Chamche subscribe Sulauni Mai Hametai Inquiry Complaint Sulauni Mai Guairi 9612535794 Kau Contact Sulaupu Mai ka waina king entry na king lau mi khangta gui khalliu maling mai YouTube channel bek tun roi chuan ku mai in da we asai khang tu cham hai khawring nga lau thi in chuan khwang ru ma khai kai me gan roi king in cham da la kho thuan ku thei